Ma-RP kwawini ngawo. Regimental police ababophayo sebelanda ukuthi futhi la ngoba nje umuntu kwawuthi umntwana wayengikhangela wandelela kwawuthi impholisa wani ulaze mbopha wayengiphuma mina le unit ngingakhulumanga undodana wasebuya ngifika ngikhuluma la kuhle Umeja lo kwakuba Major Mashiri wayengutisha angikwazi kodwa ma wale sesibuthweni ngolwazi ayelalo kasekho wayengutisha sibili mamkhangela so umfana ulozeni ma-RP uthi efika safika sakhuluma uthi kimi khiphi cap lebhanti so ngiyambuza ngithi why uthi kuthiwe ngulanda nguMajor Mashiri wayephuma kule unit ungakhulumanga mina no but zwana ilozeni emle I'm only attached there lapha ilozeni umuntu okhangela ngomumo we-signals yimi so that's why ngibona ukuthi mina ngiya-establish i-comms yami la uthi mna wakhanye serious well bengisenelisa mina ukuthi umuntu engakufuni ngifuni then besithola ama-G3 i-G3 ikhokhela ku-left hand ngapha ku-left hand side ngapha so ukuthi umuntu lo ngimphoxe uma ngiqale ngikhulume la kuhle sixoxa sihleka i-G3 yami sibuye ngapha ukuthi ngivule certification ngikhokhe lezi ngikhokhile asemthetho no zwana wena ncaba ukutshelanga kuhle kimi lokho hayi wakwenza lokho yabulala asambise kumeja wakho uzanto ekhana uzothi ngiserious ngangamethusela hayi bese ndiyamshiya khona ba bese ndizeta mina vakuhlalekila sisetla siyangale kanti kupha ngale ku-unit esikhona kulamajita vele kade sisonke kuma-operations abangazi bengiqeda so siyalethwa basala behleka bethi kuthi lwana uzabuya la indodana ngambona ukuthi indodana ekhanda kula lutho ungeza ukhala impopho kumbabuye lapha eMcape Jile la kanye sithe sibuya sixoxa but i-RP ekhaya ngathi nguyo lapha iboys zalala kuhle lezilithela kanye la seCape Jile and uyantanza mfana oCape Jile wakithi former ZPRA umeja kaboni umeja lokehla ithetha manje uthi kasankazana kuyo mndala ebangumsindo angathula sasafika kuye sesifika wasena what's the problem nkosi uthi say uhamba ungantselanga mina no nkosi lapha kule problem I think because practically did you ever command such a number or you're just full of theories kwena zethu private kujikile vele ngikhokhile vele ukuthi ungaphayiza siyasemetro futhi uDosimuntu angizwasiyo into singadlala ngayo leyo uthi what's the problem mina wena asibize ubrigadier abayazi check i-deployment yakho mawusi mna ndicala sibona ukuthi ngibani urongo mina lawo izolo uphonga imephu wena operational map wale ngiphiwe mina ingaphi walisetendeni angikhulumanga sangena etendeni like wathatha imephu wayendlala phansi uthe sendlala imephu kwakhona ngiphi magazini uyebona ihlamvu lo lapha phansi benkhokhile ngithatha imephu yakhe ngisithatha nje ndikhana nje command post yakho yile that's why the captain and the lieutenants tibuya bathi wakhanya into leyo kayazi into okhuluma ngayo vele kayazi khona sithi manje phela babizuze batshela mina wona yaxosha umsebenzi yaxosha umsebenzi nenza kwenza zabiza abafana be-signals mamba bama-radios lama instructions wena uzasummarize to your men labasebenzile ukuthi into lena ukwenzakala kwayo ngasenile mbona kangisesafe sentshengisele ukuthi njani ndeze sesibuyele kuma-battalions ku-battalion sengisithi ngiya-aplayela ukuthi kwakusikhasethi ukudemobilizwa demobilizwa kanti nabasokulo msebenzi sengifundisiwe so basebesala ukuthi bathi mphume inhlanhla kuyithele besithumeza amabizo la asendle ngithumeze la yikuphuma kwami lapha ndeze mphumile ngase ngisuka ngisethi niye ekhaya mfana ngikholisele ekhaya iviki yonke ngabanye ndeze ngisuka abantu kanti bamonitor
Then vele live lapho simase bekhombrozela imibuzo emoto. Ngicela ukuthi ngehle ngiye se-office se-police camp. Befike ukuthi into zami zonke engilazo bengiqondisa kwindlu lokuncane. Ngithole kula lutho. Isitulo lebhakede la into ongakhanyiwe nje lo mbhobho. Sesiyala sebejika sebesindele ungabe umbhobho. First day bafike bandihlalisa phansi kuthiwa nabe kule moto edumayo phandle bekuyi-river so kuthi i-river ukuthi indalo esithatha umbhobho uzothi khona mfana ngisonzi asale lami edila lami khona sebese silanda umbhobho umsonzi wangikhangela ngikhuluma wabona ngathi ngilunge kakhulu sesisodwa sethu umbhobho yokukhokha ufaka lapha kimi la kodwa kuyiwe umbhobho ngaphi no ndoda mina umbhobho wami ngangena nawo at some point ngaw surrender wena sana vele awudimopla usuke amile umbhobho yakho swanda umbhobho wasilima kanti uyadlala ngoba ngathi mfitha zanyana ekhothama ukuthi azinishaya impama nihlezi nabili hayi iqiniso lihle bana bengisemncane into embi bengayifuni phansi kwami lona khothe mwanchasa vele zasukuma sesibambene ngamakhola ngizama ukunishayela emdulini ngimbulale ngimzamile zonke izinto icala zami sebekhiphile izicathulo namkhathela usakhahleli akusela into right la and ngivimbezele kokulikhona la ngizama ukuthi vele ngiqedele khona pha uzothola ithuba lapho waphunyuka waphuma kwabanye abasemoteni wafika wabale kwabhoda ngale ngemva kwamota ngazama ukuthi impode ngale abantwana bamangele bethola isibosho siphuma sikhala kodwa ngeke ngishaye into engaka mina hayi labana babona ukuthi into le imbi umlapho kuyafa umuntu bazama bangiyenge bakhuluma kuhle bambisele esitokisini ekuseni ngathona ngalala kusakhona ekuseni ngama-5 past 5 ekuseni basebekhona fika ngifaka insimbi sibuyela befika befaka kulibhawudo labo laphansi lapha befaka ngivala amehlo ngigqanyuzwe emanzini this second toe uzingathi lo muntu okudlalisayo kanti sefaka i-negative and positive the other side umnyango soludliwa sokuyithotsha ngapha bakuchaya ngapha bakwenza into yonke into ungabe uyayicabanga yonke into oyicabangayo so awubabone hayi ubothiwe uvala ubuso wakulemkamela kudala leyana ekhoya elelembe lemzila so wayenza ukulembe komkamela kunjani babebone bazofana na hayi kwaba iviki kwakhanya kula nto engabatshela yona abona bazabona into lolwazi luhlelo ngasensekeli wakhe yekuthi nizehlala-ke kuthiwe kwesibili belapha bekungu-83 okwesibili wazandithatha endlini ngo-85 saya ngase sivula igaraji lamanye amadoda i-Old Force Road labana bhala emthunzi wesizwe sasivula igaraji kompa so ngamphuma ekuseni siye emsebenzini ngihlanga namajaha clean ngibamba igedi balompholisa ugqoke uniform bembuza msamo Jabulani lapha anyakhana adla bona lapha ngavele ngizama ukuthi mabathwenga akusebenzi la ngathi yimi basakucela mina noma bathi emsebenzini bathi no siyaphenduka kathesi so siya lucky enough test siye ephumula police labana ngalo municipal eduze sahlangana labanye sebevela faka wababo kumbo wabo asebephuma basebesala bexoxisana emuva sina lo mpholisa siyangena enkambeni umpholisa uyangisanga umpholisa wasesima lapha sesingene phakathi usengibuza ukuthi ndoda akutsho endlini hlalo bani ngithi abanye amajithi sihlala ukuthi uthethe ngithi hayi uthi endlini siwulungisile ngithi hayi uthi hayi nxa uzaphuza kuwe azange ngithanda ukuthi abone ukuthi mbonile ukuthi ngiyamuza ukuthi uthini hayi ngethuka bani ngathi masinya ngaziqinisa
ngaba ngiqashe ngixoke la ikwenza umuntu observayo ngoba wayesetheki imayi ngathi ngizitha sambe sebisela impahla senduza impahla wathi hayi mina kasimna kangazi lutho amadoda mina siyabatshengisa indlu bathi akufunayo laba ngathi ngawathi abasolemboza ngasengiqalisa ukuxoxa lalo ndoda ukuthi umuntu ongikhangele wabona ngathi amboni lutho bathe sibuya ngasengicela kwasuthiwa lwanomunye babengu-12 labana wasuthiwa mbuyele lo munye lo mpholisa sahamba sithe sisiya endlini yaphoda ngelebhalo sithi lezi lebhalo laphana ngathi ngaziphi isikhathi ukuthi 15 minutes kumele bese mbalekile kumbe semfile ukuthotshwa hayi kamfuni mina bathi baqedelana nami khona kumbe bese mamphumelele bese mbalekile la sifike sangena endlini ngangena ebedroom lo yedwa afika ngabuthi impahla zonke ngiphosela wardrobe ngasenza thatha bed spread ngivala phandle ngiphuma masinya ngifika ngithe indaba sithe sifike egedi ngafika ngabamba igedi so ngabamba ikhanda mina shithi segodle bathi kuyini incwadi vele intate ngilandile incwadi zamajita ezokuthela ngibuyele endlini lapha saza ngicela imvumo ngithi ngafika ngingena ebedroom omnye wathi wasala phandle me-sitting room ngaphuma ngiphethe amaphepha ngingena espare wakade lo mnye ujaha wadelele besihlala sonke ngithe ngingena akhathi sivale ngesithende mbijana sihambe kuhle singikhave ngiye lapho engifuna khona ewindini athi ngalahlela amaphepha phansi ngikhuluma ngedwa ngiziphendula ngikhwela phezu kwembheda lowo ndoda ngivula iwindi ngiseqa ngacatsha ngendise umakhelwane ngale ngathi ngifuna ukuyala senze ukuthi umbona aphote kanti naye ku-next door ngakweqela emgwaqweni osemuva ngagijima entshonalanga wephumla east ngaza crossa umgwaqo lo old-Camry road ngiqonde lapho sokule complex Kulumani complex kathesi ngathi lo ngapha ngaqonda entshonalanga osekusile ku-337 kwakulobhudo wayekhona pha so bona bakulandele bakuthiwa basala bama bona ngale bele kube nakanti umuntu ngaphi umuntu usendlini bathe sebenanzela bananzela besongemva kwesikhathi khona bengena endlini bethulela lona ujaha osendlini ukuzidlalele bemtshaya bemtshaya undaba bethi uyahlanya wena sithi udinga usuzidlalele lapha bantu badlalele ubuso kasibo lo ethi ujaha udala weqile ewindi ujaha usehambile so ngasuka laphana ngahlala eNkulumane kubhuti okwesikhathi ngaze ngasuka bana ngahlala ekhaya ngidingwa 85 yafu yakhe wathiwa ama-elections ka-85 aze edlula wa-86 87 bengala ndawo endihlala khona and uyazi uma ungala ndawo ohlala khona ukaba ngala nto yenzayo engakunceda so bala kuye kudinga baba kumele ngidingwa ngikhabe befika ngabe ngabefika so bengahlali kwandawo edorobho ngasenhle ngaphuma vedorobho ngangangeni sile ndawo ebanzi kwasibasa vele ngapha esilala jana education then thina ngikhaya kule emaplotini akogodlwayo umdala uberenti ibhutsha ngale mberengo ko-Phoenix so bendidlalela phakathi kwendawo lezi kulapha bendidlala khona hayi ukuthi vele noma uthi uyafuna mba ufuni ngihlala nile-information egcweleyo lo ngijagerela wefe yami vele noma uyafuna mba ufuna ngibambe kuthe kuthiwa unit ngo-87 andula besengizimvuthu ngathi sengithi ndilungisa impilo yami ngase ntshintsha impilo senatha ngestress vele vele wangasahambi right kodwa ngathi impilo yami sengilungisa ngalathi passport ikuqalisa kwami Botswana Zambia South Africa tobile kuze kuthengisa ngapha tobile kona ngikuthengisa ngapha ngaze ngaya ngiyavuka ngihlalile endlini mbaleke ngo-85 ndilo mase ngithatha ngoba isikhathi ngigijima bengingathathi ngithe sengithatha uyazi ungahleka phuzile ukuthatha mina ngibalesa impilo uyihlanganise bese kuyilokhu lalokho ndilo mase ngithatha
Azange ngibuyele endlini. Kale ngaphoda ngihlale lapha ukuthi ngizwe, ngihlale lapha ukuthi ngizwe. Hayi 94 ngase ngibuyele endlini. Yeah. Ukuthi sibe ngihlala about 9 years ngaqhuma endlini. Ngiyesaba. Hlala kanti osisi bahambisa impahla endlini. Kodwa this is after unit court. Lokungela sure. Hayi indlela ebengiphume ngayo hayi. Hayi. Labana ngitshela iqiniso. Even umakhelwane ozwaxoka le into le ngoma 2000 something. Engathi mbuya wangixoxisa phela ngabuzi lutho. Ma 2000 something wangikhona imbuzi. Balina abantu khala litrain lemnutho kantaweni. Wathi yazi ngikhumbula uphuma uleli window siyathala phana uhamba uthobela nje. Mina hayi ukuthi kwasokuloko. So sesiku 2021 nxa ukhangela back wena uyini okuregreta? What are your regrets ukuthi lapha ngasenza so? Into yonke ihle yatshintsha kusukela ngo8. Ekade sikufanisela ukhanye kungayisikho. Ngo8. Ngoba thina sithesilela ilizwe bese ngakwazi ukuthi kulomhlobo. Hayi. Bese imihlobo yonke kuZipra. But after so ngemva kwempi sathola ukuthi kulemhlobo ephezulu, kulemhlobo ephansi, kulemhlobo ethize yathize. Into lena yasishaya. Kwaba into yokuqala esibona ukuthi kube lento engasiyo. Ujaha engithi mina wayelimele emberengwa. Sazamela phela kuChrispan. Wangukheneso wangifana ukukhuluma. But ngendlela esamthitha ngayo wazwasila. Sasithitha umfowethu. La kanye ngimfana ocine nguDeputy Regional Commander weSouthern Front. Sengalabandlule umfowethu. Odla kathi singithanga naye lapha kulatshona kulandebela kulamkhalanga kulana akulamsuthu. Sazana ebusabe sazana singabafowethu. But ngemva kweka8 kudanisile. Sesithola ukuthi abantu sesibuyele sesehlukene kula izolo. Ngoba sivele singumuntu munye nje sehlukana ngendawo zethu zokuhlala. Abantu ababengabe esishoneni ababekuZipra ngo1980 baphumelela ngcono yini ukwedlula lina in terms of ama ranks? Iningi labo baphumelelanga. Iningi yabo awuzange baphumelele. Ngoba bemazi izilenge ngene abantu ngomZipra bekwazi kodwa ukuhlala nezinkambeni lapha ubungani babesiphosa babeseduze kulamaformers phansi kwamaformers anlazi ngolimi ngobantu yabonga babengabazi ukuthi amaformers luzen Zipra but hayi wazaba baqansa waqansa ukuthi kube belethuba nothi belethuba ukuthi ngukuthi yakhulumiswa naye as long as former Zipra obephatha njengomZipra. So ikokwenza wabona ukuthi mina ku-Amila bavela nda chance. Ndingakhangela ngathi mina ithuba ngangilalo. Lokuthi eqinisweni okunye uyabusisaba ukuthi umuntu onkuyazazi ukuthi mina lokhu ngakwenelisa ngakuvuma lokhu mina ngeke ngikuvuma. Kwenda into lenzahlanga layo i-direct challenge iqondana lami. Kwenzekani nza overreact injayisi. Njengalani ngisho ikaMajor yayiqondana lami direct. Lapho abantu abaningi uMajor wamfundela khonapho. Ukuthi umuntu akubumbeka ngalokho. So into yena ngayisaba ukuthi ngaphambili kuyabonakala ngathi nyalo kanti hayi mina kangidlo. Sokwaba lokuthula. But do you think ukuthi ama leaders commander beZipra after 1980 balilahla kumbe labo babengela power? Ndebele. Kulobunzima uba khona ekhaya isikhathi sonke. Ngo80 kusese ku-integration basahamba silanda into evele silungisiwe phambili. Into lungazathi yayibanjwe kulama-British bavele sebesiplanile already ukuthi abantu abasava sebabambe sibathi.
So le ngakithi amathuba engaselawo ngoba usuthola ukuthi omunye umuntu wakade khathana phezulu le kulanto abayithola la silamajida kade sikhonapho ungathi uyabakhangela omdala lwana umpofu otaki ama-chief of training but ungamkhangela ithuba lakhe kazange alithole usubona ukuthi into le yahle yabuyiplaniwe ngoba kulabantu abakade bengama-instructors asithi ku-Zambian side umuntu obengu-instructor kubomembeshi langaphi aswele i-rank ephilayo umntwana nto uyabona ukuthi kuzama ukuthi i-influence yakhe ingaze yaqansa so salanda into ngabona ivele ilungisiwe ugida ingoma vele silungisele okugcina wena ungathini ngembali ye-ZPRA uyini okucabangayo kakhulu nge-ZPRA in terms of i-training le-ideology yakhona indlela laphana ibikhona ku-ZPRA ukule ndlela yokuthi kakhulu masilanda kuka-ideology really ibikhanya iyinto eluncedo ebantwini ngoba injongo bekuyikukhulula isizwe ayikhona ukuzikhulula lokuthi mase sithe saphutsha ozawa kusenzakala production ukuphathwa kwelizwe kuzaba kuncedisa wonke umuntu kakhulu isakhamuzi injongo labantu ayikhangelwa kakhulu isakhamuzi umuntu ayumeta aphile kuhle barantu yabona into ziyatshintsha endleleni ugcina ungasakuchelesisi but ubusipho ukuthi ayikhona okwasakwenzayo yikho ilizwe lathathwa yeah on that note sithanda ukubonga kakhulu baba uSibasa uthi ilizwe lathathwa what happened thereafter is a story for another day but we can tell ukuthi kwaba lama challenges that's why most of the people who fought the liberation struggle are not recognized and abanye get ama-awards after recently ubaba Mufat Hadebe wanikwa ama-awards but his life is gone and we struggled with a few other guys to actually fundraise for his operation recently was done by ama-individuals who are not even in government because the government of Zimbabwe was not willing to pay for only 2,500 ukumelaphisa banenge abagulayo ubaba uJack Mpofu currently is looking for about 4,000 or so ukwenza operation but nxa esefile he will be declared a hero and the helicopter will be sent from Harare ukuthi bezomthatha there will be all the fun and pomp esesenziwe ihero kodwa esaphila kathesi uyahlukumezeka umuntu omdala he doesn't even have money to go to the hospital but these are the people who are going to declare him to the hero tomorrow are there they're not doing anything so I think the marginalization that we see on 1980 still continues today abantu bakhunjulwa sebefile yikho lapho abaqasa unikwa kona ikhofi edurayo yikho lapho abanikwa kona izicoco kodwa bayadubeka besaphila bathwele ubunzima they can't look after themselves so I think at the end of the day the government of the day should honor those who fought i-contribution imele ifanane ku-ZPRA lezandla ungabi lobandlululo my name is Zenzele Ndebele until we meet again in other programs have a good day